Suwayan sa University of Cebu Junior Webmasters ang pagkuha og balik sa kampyonato batok sa defending champion Sacred Heart School Ateneo de Cebu Magis Eagles sa Game 2 sa CISAFI High School Basketball Finals. Ang Junior Webmasters nipildi sa Eagles sa Game 1, 73-63. Ang Junior Webmasters katapusang nakakuha sa kampyonato ni adto pang 2008. Musway usab sa pagkuha sa third place ang Southwestern University Cobras kontra sa University of San Jose Recoletos Jaguars sa Game 2 sa CISAFI College Division Battle for third. Ang Cobras nitukob sa Jaguars sa Game 1, 84-66. Ang duwa sa high school sugdan sa alas 5:15 karong hapon, sundan kini sa college sa alas 6:45 sa gabi. Parehong sa Cebu Coliseum ipahigayon ang mga duwa.